Šta muči lajkovačke penzionere saznajemo danas od našeg gosta Milorada Bojčića, predsjednika Udruženja penzionera Kolubara Lajkovac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Pa, što se tiče penzionera, negdje smo dobro, negdje nismo i tako borimo se da se lakše i lepše žive, ne samo kad su penzioneri u pitanju, nego uopšte naše društvo treba više da obrati pažnju na jedan lepši i lakši život. Dobro, samo ću vas zamoliti da budete za nijansu glasniji i da pričamo pre svega o nekim lepim stvarima na samom početku. Dakle, imali ste, odnosno sproveli dosta aktivnosti u proteklom periodu, a neki čak i najavljujete, prosto vreme je sad za to. Hajde da krenemo od onoga što je definitivno aktuelno tokom avgusta meseca, dakle ogrev. Spremali se nešto po tom pitanju? Pa po tom pitanju ovo je dosta teška situacija. Situacija je u rudarskom basenu Kolubara se reflektuje na celu našu okolinu, čak i na Srbiju. Jedina sušara je u Kolubari i nema je nigde više u Srbiji. Sve ustanove se snabdevaju iz Kolubare. Nije to dobro što se čeka zadnji moment, jesen, pa da se onda naručuje ugalj od Kolubara i onda Kolubara bude zatrpana sa zahtevima od strane organizacija i ustanova koje se greju na ugalj. Tako da treba to planiranje da se obavlja odmah s početka godine. To je mnogo lakše i mnogo uspešnije da se taj prioritet daje ipak školama, ipak ustanovama. Malo penzioneri tradicionalno uvek sačekaju, ali u suštini treba i tu malo da se povede računa da ta staračka domaćinstva na vreme dobijaju ogrev. Dobro, ali imate agendu? Jel postoji neki plan po kome će se obavljati upis ogreva? Apsolutno ima. To su dosta jasni planovi što se REIK-a tiče i oni to isplaniraju. Međutim, situacija... Mislim na vaše udruženje. Pa imamo, naravno, mi uvijek planiramo onako kako se od nas traži da se isplanira. Znači, kako REIK traži da se urade programi i planovi, onda mi to tako i radimo, ne možemo drugčije. I ono što rade, uglavnom mi uvijek na vreme uradimo. I mi nikad kasnili nismo što se udruženja tiče. Mada, nažalost, veliki nam je problem ta informacije ispred prodavnica i sa ulice. Glavne informacije su u samom udruženju, a udruženje dobija informacije iz Kolubare. Tako da tu ta linija treba da se poštuje i ona uvek je takva kakva jeste. Često puta ne odgovara nam, ali je takva i mi moramo da se složimo i da se uklapamo u taj sistem proizvodnje koji vlada u Kolubari. Na kraju se sve to ostvari kako treba i uvijek smo mi dobijali ugalj, uvijek se to uradi, ali je takva situacija u proizvodnji da ne može drugčije, za sada barem. Dobro, vi kao bivši radnik Kolubare, odnosno radnik Kolubare u penziji, znate najbolje kako ide proizvodni proces. Je li imate sada kao neko ko predstavlja udruženje penzionera Kolubara Lajkovac, imate li sada okvirno neki datum u smislu kada počinje upis kod vas? Mi redovno počinjemo za narednu godinu u oktobru mjesecu. Znači, početkom oktobra mjeseca mi šaljemo na ime i prezime onima koji redovno uzimaju ugalj i naravno za sve one koji penzionere, ali mi imamo pravo samo za penzionere da nabavljamo. Do kraja oktobra moraju svi da se prijave da bismo mi stigli da sve te zahteve prosledimo u Kolubari. Nikad nismo kasnili što se tiče udruženja Kolubara. Ali samo godinu dana ranije, normalno. Godinu dana ranije, da. Naravno. Recite mi koliko njih je prošlog oktobra zatražilo ugalj za ovu sezonu? Pa negdje oko 500 tona je sirovog i negdje oko 300 tona suvog uglja smo tražili. Dobro. Sad mi recite, što se tiče ostalih vrsta ogreva, da li su penzioneri zainteresovani možda za drva, za pelet? Pa zainteresovani su za drva, ali drva više idu ovako preko nekih privatnih agencija. Ali postoji mogućnost? Ali postoji mogućnost i te vrste snabdevanja i dalje oko peleta ide
ali dosta i tu ide teško. Nije lako se preorijentisati sa jedne vrste goriva na drugo. To košta, to 200-300 hiljada najmanje košta, to su ipak velike pare. Dobro, pretpostavljam da među vašim članovima imaju oni koji imaju instalirane kotlove na pelet, pa s tim u vezi, dakle, postoji mogućnost da se naruči i pelet. Da, postoji mogućnost. Snabdevanje sa peletom je solidno, dobro je, mada tu cene variraju prilično i onda tu se ljudi prilagođavaju. Znam da se svi prilagođavaju, evo iskreno i mene interesuje koja je trenutno najjeftinija nabavna cena peleta po toni? Pa nisam baš siguran jer variraju, ali negdje oko 20.000 je to tu. Da, to su te cene. Osim ogreva, banje, moramo da pričamo i o odlasku u banje vaših penzionera. Pa znate šta, tu kriterijum je određuje Savez penzionera i ove socijalne ustanove. Oni određuju na kategorije koje imaju najmanje primanja. Međutim, šta biva tu? Tu mora da svake 5. godine praktično penzioner koji dobije, on mora da čeka 5 godina. Ipak to nije dobro i kamo sreće da svak onaj koji je stvorio te uslove i životne uslove da ode u toku leta na godišnji odmor, pogotovo penzioneri. Dobro, pa ste išli, ili ste slali penzionere? Pa, znate šta, naš prosjek je dosta veći. Naš prosjek je dosta veći i tako da mi ne šaljemo, ali mi ovdje imamo 3 udruženja penzionera i mi što se tiče planova, aktivnosti, mi sarađujemo. Tako da oni penzioneri koji se kod nas jave, mi ih usmjerimo na opštinsko udruženje da kod njih ostvare te mogućnosti. Gde su išli tokom leta? Gde su išli tokom leta? U banje? Pa idu u Nišku, Matarušku, Ribarsku i tako. Imaju nekoliko banja koje, međutim, sve banje ne primaju vaučere, tako da tu je problem. Da, malo je situacija drugačija ove godine u odnosu na prethodne dve, kada su vaučeri u pitanju, tipa 20.000 vaučera za čitavu Srbiju, pa ko prvi stigne u poštu, to mu je što mu je. Dobro, kada je odlazak na more u pitanju, je li bilo i toga? Pa jeste, što se mora tiče, željezničko udruženje organizuje odlaske na more i nikakvog problema nema. Već ja mislim jedno 5-6 godina oni to rade uspješno, rade lepo i što je najvažnije imaju pristojne cene. Imaju pristojne cene za 100 eura otići u Čanj i provesti... Mogu ja da budem penzioner? Za 100 eura. Provesti nedelju dana tamo, mislim da je to daleko povoljnije nego u banju. Naravno. I baš to lepo, Moša, ja ih pohvaljujem što se toga tiče, svaka mu čast, on tu mnogo ulaže i lepo on to radi i bio uspješan do sada. Nikakvog problema nije. Ako postoji neki slobodan termin u septembru, evo, to je jedan, recimo, dobar primjer. Zakon dozvoljava da imamo 1000 organizacija u Lajkovcu penzionerskih, ali dajte da imamo, ja stalno to ponavljam i mojim kolegama, dajte da imamo jedinstven program. Pa Moša organizuje za more, organizuje Bane organizuje za izlete, recimo. Evo sad imamo, Bane nas je pozvao u Osečinu. Organizovat će, jer ne može jedno udruženje da napune autobus. Pa onda još ova 2 napune autobus. Bitno je zajedno raditi. Nema ništa bez saradnje, bez dogovora. Apsolutno. Na svim nivoima. To da smo načisto. Apsolutno. Dakle, eto, penzioneri su bili u Čanju preko jednog od udruženja. A sada mi recite, dakle, što se druženja tiče koje organizuje vaše udruženje, je li ih bilo? Pa, nažalost, pandemija je učinila svoje i to jednom kad se razbiju ta druženja i uopšte bilo koja akcija, teško se posto kreće. Evo, mi smo ove godine krenuli ponovo na Kolubari i da organizujemo, mi smo dobili plac od strane ovog ekološkog udruženja i opštine Lajkovac da možemo da izgradimo jedan objekat i napravit ćemo jednu nastrešnicu. U stvari ona je već sada u funkciji koja može da primi negdje oko 80 penzionera
i krenuli smo praktično od Dana rudara, 6. augusta. Evo sada smo se dogovorili prošlog četvrtka da svaku četvrtka organizujemo druženje. Pa prema tome kogod hoće prijavljivanje do srede u 9 sati i onda za četvrtak, jer moramo jedan dan da imamo lufta, i onda u četvrtak imamo u 5 sati ručak, pa izvolite televizija. Dobro, doći ćemo svakako. Dakle, šta vam još nedostaje? Rekli ste nadstrešnica na vikendici, je li tako? Na prostoru na reci Kolubari. Da, mi smo uradili 2 reda stolova, dole to sve ubetonirano, ostaje da se urade ovi viseći stubovi, da se ona pokrije. I imamo obećanja da se to uradi od strane Kolubare i nadamo se da ćemo uspjeti, tako da to bude otkriveno. Odlično. Milorade, da li postoji još nešto što nismo pomenuli, a treba? Kakvi su planovi udruženja? Ide zima? Pa ide zima. Moramo da radimo više na našoj unutrašnjoj organizaciji, da stvorimo tako komisije koje će se baviti nekim operativnim poslovima, kao što su banje, kao što su družnja raznorazna, onda izleti i niz takvih gdje se pokaže potreba za jednim interesantnijim i lepšim životom penzionera. Jasno. Hvala vam mnogo na vremenu odvojenom za emisiju Sve u 16. Hvala televiziji, uvek nam bila dobar saradnik. Hvala, i nastavit ćemo. Idemo sada do Centra za kulturu u Lazarevcu, dakle prvo kultura, pa ćemo onda na ono o čemu je pričao juče čitav Lazarevac. U petak ispred Centra za kulturu svoj nastup, odnosno koncert, imala su zapravo 2 sastava, Rulja Ink i Britke sablje, a mi bili tamo.